بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga oripin Allah, apo makinagsisagen kaya masa iman mga babayami, nagu mga loksami, mga pagariami, apo makinagsisagen kaya masa iman to, pemangalinan misi ko Allah, amang bagian yu, so bada so Allah Ta'ala, ginan so salam, kalilintad, nagu kada arayo-rayo aginawa, na itmo rakatan o Allah Ta'ala, sisagen kaya dunia, na sampurna sa anungan amawri, apakah pun tahun yan, sisagen ko to surga yan. Saging kaya masa iman to, na pamakinagantano aging kaya pagaritano lagi tano pamagusay niya ni Sira katano aging ko to mipantag ko mga karibatan adi imang gulawla o mga tao adi imanay haji igiraman to aliyawi Iran abaytullahil haram pamagusin aging kaya pagaritano ada salakaw ki al-akh al-alim na Alibdin Mustafa pamamakinagantan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamualaikum Allah. Mga bangsami, may pikiran na pambagusin ang saging kaya orasiman to nagyang ko to kalilid after sagadan udib na haji pulabor sa tano ang mga marano pagpuna na kandil paganayron kalilid agulalayon after sagadan umranaw adib na haji umanragun na ya nagyang ko to aniyatian. Kailangan ko Muslim nagyang ko talalayan yan ke tasheh ke koreksyonan niya aniyat yan si ikut dinya di kapag hajj kasarat si ikut terima asagyan ko to amal lo Muslim nagyang ko to aniyat kailangan na mapniyat yan sagyan ko to dinya di parasa-rasa na amal na para si ibu si ko Allah subhanahu wa ta'ala na katawan tanud kareleman aso mga marano imanto naigira ko na ayan di paghajj naigira ko na giyang ko to agi sabab sa skandang video makapaghajj si kung sira na magariari nas kanya na paghajj ketanu din nakan nasa kusitasi kami sa Saudi nagyang ko to mga billboard doa kanilid igira lang dia masa hajj napkisot nang ito al-hajju ibadah. Nah katanu dan tanu aso hajj na simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na din mapukasagyan ko to niat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kadakla ko di sabat ko di nay haji na di maghajj na pakilaylay. Isaw nagyang ko to kapitugina. Pagalin niya nagyang ko to ngaran yan an kebetuy sa kadi Muhammad, kadi Ahmad, kadi Muslim. Api nagyang utangaran yan, nangaran na Muslim, na pagaliniap nagyang utangaran yan, kaan buka betul sa kadi pulan. Natatano din kapag rikulay, kagyang koto akialin na sagyang utangaran ka, kaan ka buka betul sa kadi
na kepakayo to akalan to pamana okay to iblis anin mabina sagiang utapira sarasayan ka pia gemalan ka karangan kaman siku dayo na dinga diga pagitaw sa dunia amiane miya kadika na umang kataluan sa kadi bula buro nigira madakalataw bula buro nigira na makalimud asi kadi Pulan si kadi Amir si kadi Muhammad Nagian kota salub sa manusia na malubay na kebudi kuro iblis na malub ketagui sa pamana ujub yung to pamanas kanian na kem sa sagiang utagal bukian asimba apira serasanian kedagian uta ikhlasi ko Allah kap kedagian uta mga tao askanian na miya kadi na inu mapia upaya kali odenian ali nagian uta ngaranian agi to nataswi sunuto iblis kau to isa na nadimain ka agiang koto muslim agi ang gota paman na laidenan atakte ikaw no iblis. Itano pa kalipatan na so iblis na misa pa si kuala sa geng gota kaya paman na kaya kaya tarda Allah si ko iblis. Misa pa si iblis sakit na niyan sa manusia. Mga ori panu Allah sa penabnaran niya na emanan niyan na paman na madadagin na geng gota mga tao. Na lagi din na. Di nga mainkanas ka na mi alin na geng gota paman na niyat ka. Sagiang mo to kaya pagadin na nga sangaran ka. Sukalin na kungaran na umarata angaran na ka na sunata ka alin na ngaon. Kami ali Rasulullah sallam agumiyang ulula si kumaso Rasulullah. Inalin no Rasulullah giyang ko tangaran isa ko mga pamana padiyan pamana ngaran niya na giyang mo tisaw na Asiyah siyambinin sa Jamila. Na sunat. At ikno Rasul sallallahu alaihi wasallam miali si ko hadis Abu Daud. Si ko sunan niyan. Ati ko Abu Darda Mi'atina tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Sa mga ralong antingin na pananaluang kano sa ikungaran niyo, ipananaluang kang sungaran niyo, ang sungaran mama iyo. Napi ay manana tigu Rasulullah napi niyo sungaran niyo. Kau to sunat so kalin na kungaran umarata sungaran ka. Upmanong mapia ay mapia na digan pagalin na sungaran ka ke YouTube ke sa pansa ka ke dagi ko to mapia amal ka. Kau to isaw na napilanggilan ng Muslim. Susaktan ron amrano. Ay mapia na pamana gikapetugina na isa niya pamana upagalin ka sungaran ka tiga marata sungaran ka na ay mapia na siku Orian Hajj. Kasi pa ali na kungaran siku umas oras Hajj bulaw tira siku Arafah din nakitutumpok yan siku Hajj. Na mo di mali sungaran ka na miya binasa miya bautil so Hajj ka. Kaya gitu pamana itu ika sabay na gitu ikapetiran. Lagi itu nataswi soto budi kuto iblis. Kandi na kisumpatnya si kuhaj udi malin sungaran ka. Na ay mapia o tito ikhlasan ka gyang kutoa ay manani na amal ka bulong di haj. Na di ngarun di ipra pa na ipentag ka apagli na orang ngaran ka amay ka sungaran ka na marat ngaran. Ibarat to kuan na ngaran no maran na bengaran na paman Islam. Isaw no to. Ped ay mana niyan na kali kesaga deno di haji ay mana niyan na mga karibatan niyan nagyang uta ihram sala ka sambutan yung mana ihram atit na ito mana ihram halqatul ihram ayat ito mana ihram nagyang uta ka peniyat ka sa kasul ka apu nga sagyang uta galab ka kapag ka at kapag haji ka gitu ito mana ihram agito ihram sulut no mama si kuap na hajian at kapagumranian na maputi aguan rida na matag benutu ni beturu na ihram uwi na yaman at ito ihram na gyang ngota kapsul kapuninga sa gyang ngota umrah udi na hajj ito man ihram sabay naging tika sabutan yan sa gyang ngota ihram na tamang mga bay nakasabutero na ang na ihram mga bay kilita no paman nami kapan na kilita gyang ota sabat kumaway na dipni mo mga la sa maputi at tigiranan mo mga khas o din special sulut no mga bay dera aya sulut no mga bay si kwapo gumareran ta paghajiran asun su bangaleran lay dagyang ota paman na sumay tama bangala lato ko abaya ay ito ni sulut na gyang ota bay din kailangan bas kanya bangala sa maputi at tigina paghiram sa kanya Nagina nisa akala na kapagin ka nagyan mo ta muslim. Ay haramat itu ihram nagyan mo ta kasud ka pniyat ka saka pagumrang ako kapagaj ka. Ikatulo, yang ota pamana si kudang pagihram nagyan ta Filipino ka lawas ka. Nasa ko si kami sa Madina na tabi tabu si ko di Susek.
Nagira ko na paman na sabat kira na salawaki indo iran si ko mga pagtawira. So siya sa Madina na kung mga tunida ka namin may mag-hajj. Na ini pakisirara ka natira na alin. So isa sa kami natigin na pemagupaw kami pa. Sisirap na sa Madina ka pana pagumara na susya sa Makkah. Ilaman na to. Ayun sige na lagi ang auto ka flipping sa lawas ka tama sa gito ay mana niya lawon ng pamanaburing tama sa gito ini pedinom lagi ang auto ka pagupaw. Aso ka pagupaw na sino no to reno ka pagumrang ka. Kali dito tap ka dia sabed amrano. Tabi tabu ko di siya ko pa man kailangan lagi ang auto paman atas tangunira na siya si ko paman si kumapagtawiran na kailangan namin ran si ko titu paman tugunot kira lagi ang auto titu inindo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia auto asul cik masa kaptawaf. Sabat ko dito kanini kumranaw. Na mana itu fian na makasiyom. Kalau di kumrana itu gaji na bermakasih. Ay now dia ngapakasih na pamana lain usia pasa amai ka perumana haj tadi munu sagian kota ay mana na mi kese kanyan. Lawan mga tong na dingin pa di ganun bagun ki saya ka pulang ka di ganun perkasih kau to. Ini sumpatian sagian kota kasih yan kuknian ikapagumra anta kapag sa kada nama pedun. Sukasiom nadid na pamana mataganan ng sunnah. So Umar radhiyallahu anhu natigyan sa giyang ito Hajarul Aswad. Atina Allah innaka la tanfa wala tadur walaula anna ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma qabaltu. Peter Umar sepa Allah askana dikabina sa Hajarul Aswad. Itu subsiuman. Au dikantigin perompia. Udah kebumai le Rasulullah apa mana inar kangkanian na dia sekantigin arkan. Auto. Ay mana lagi yang kau kasih na matag benar tu sunat. Asam sa pingul lo Rasulullah asim ka. Na uding ka kegege. Na ay mapi na dikan sium. Ame ka kabud making gegel ngita. Bulabur lagi yang otan. Tabi tabu kumaha di na haja maluk. Ana pernah pegawai dia lagi terliran sama kasih. Aku payah kasabupan sabar ubin maufat kasakitan. Odi na ad na kasakitan iran. Na bahkan miyak ang gulalan sa dusang ka kasakitan ka supagaring ang muslim. Kau to. Ukabaya ka makasih ka na si kuras ay mana niya na dari de taurun. Berat na mati ka mati so di nanay haji maapun sa Pilipinas na mati serap mali sa belingan sa Pilipinas. Asagi mo toras ang igilu ka sa kapakasyon ka. Nabasagi mo tud na masa hakap na haji na ukuparo. Udi na sagi mo tamada ka na taurun. Na maayit mo galang itaw akaon. Tabi tang kumaw di shake na itatagliran mo si kumapagtawiran. Ay malak mo tabi tabo. Ame ka dua haji na demonot kira. Ayatan pepegar lagi ka haj na simba si Allah. Na berkasaugi sama itu bu mana dia na berpamana personal interest iku pamana kabina sagian untuk amaltan. Kau to. Isaw no to. Agian goto pamana dikadi mai ngegeleng ita ka sagian goto tau di tawaf nas bangasiran kesakiti. Nami anggal bukan sadusa. Peso ayang anggal bukan sunat. Nami anggal bukan sadusa. Sagi tak apa asaitan ngayen mota pagaringka. Kali kesagan sagi mota kato apa karibatan. Lagi yang mota diskan yang pun sagi yang mota apa mana Hajarul Aswad kato ofia. Karena naruka makapu sagi yang mota Hajarul Aswad. Naipuru ka benar lima. Odi ka sumium nam bil isyarah. Sinias mo pamana agiru ka Allahu Akbar. Nakia tanga-tangan luto. Din kailangan bang mas ko gyud to Hajarul Aswad kitab siuman. No sabay na di siyang pusa gyud to Hajarul Aswad. Kaya man niya nasalaw pa na pamana. Ay man na kapunin si kudian di katof. Nat kung tidagyan ko to katof ka di kapun sa gyud to Hajarul Aswad. Beda kan itu sa gyud to katof karibatan. Nagyan ko to doa. Asabet na natitiba baniran na doa sa gyud to pamana katof afira. Akala naru itu sagian motor na adnap mana titiba benu nak metian na dua. Kasih ko dinga dikatof na open sagian motor sanja pemaning kasih ku Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Artinya walaysa fihi yuna at-tawaf dzikrun mahdudun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrihi
ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. Katim lagi kata Syekh Islam bin Taimiyah nadib nama datang ke depan pangni doa sagian goto dikata bagian goto tau. Salam lagi tu satu sagian goto rukun iman. Awsat sama sagian tu hajul aswad sagian goto Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sunat tu pamana yuti pegelin karo. Owe na sagian mo tadi ngadikatu na ay mananian na kuat. De ay mananian na matatang geda turun karo adwa. Awi mo tay subata ano nagian ko ta kagasakase. Na sibuk kumakat lo ka mga tawa pagana ikadul katlo. Na ba sibuk sud pito tawaf na dokon di sadi. Gina sukali di depan mana semarestakannya akan dili kesaga dan siku mga emanannya na kariban sukato. Penagian kota gira mga pasad kato. Nah, sabat na kasabutero na agian kota semua sadura kata sunan na kailangan sa agian kota kasanguran kagian kota makam Ibrahim. Dari syarang dengan gelengita. Atina kana si tanu tiga maka sunat. Suka sunat si Korean utop na bapi anda kami sunat. Sadua rakata sunat na besagian moto be pentar sagita makam Ibrahim oke na sunat to upano dikegege na bapi anda kami yang sunat sama sulda Masjidil Haram bapi anda karum yang sunat na be warbu sagian moto pentar ngagian moto makamu Ibrahim ya ni kali di kesagadan ocean to adi to yang moto pernah ke kapse Safa wal Marwah na ni kapakoma si ko Safa. Nah semur kasih ku Ka'bah pemani kau nak sabat na ipuru yang Sulimania nak tigir emanannya na usine siku Hajarul Aswad di emanannya na giang ngota semur kasih giang ngota Ka'bah tadi yang kena berapa ipuru Suliman ka berapa pana semur kasih pana sinias kasih giang ngota Hajarul Aswad di kailangan itu pemani karube din doa kailangan segitu doa ropen asal cara doa kabeh itu doa apa gitu sekali di kesagan na karibatan si eko emanannya na siku kato au sagian mutasai siku kasai ba si emanannya siku Arafah akadili dia kesagan lagi yang utama tahu siku Arafah lagi yang utama sungiran sa pamana Jabal Rahmah ada ko Jabal Rahmah sagian tapalo tiran apa na naron sumanga pamana ngaran mga tonganera mga pamilyanya apa yang nak berhabis lima aimanannya namanya aku kasak kepita salah kau kepita. Adino to maale Rasulullah bersama Rasulullah minazina piana naluan yang Rasulmu mengatungan ini. Tinggi nasi pulan. Lalu musuh kan dia beli asal ni dia pun telu kata orang yang ngomit tu dia nak teksi aku ngah. Auto. Odi na ini panurati randro na di siya nungguin peka diga buni manggil buksa di mafia. Pagkasang sa tabarong na mga pinako to kape. Kagian ko ta kape na lingaro na miya kapita ka o tiyalan kasi pulan lagi to mga kepakai kapap na haji iya. Nanti pengunan ka Allah. Ay mapenan dua ka. Kan dua. Lagi top nakalidap ke sagalin na karibatan umah haji na pendua sila sisa sumasama sa Jabalur Rahmah sagian mo ta palaw. Sika sagito ato. Sika semua si sakit belah, dah bersagi ngoto atur. Semua kan sakit belah. Nak dua ka? Taruh hati pengenepanya aku Allah abad mapaghat si pulan si pagariakan si doksan tonganayakan. Nabuar puno kataluan ka. Nabagitip kepitin dro. Ada melangan na irawan na pusin sa internet mangaran. Jadi panuras bagabin peka di manggal buk sa mga rata galebuk. Adi gadim keburian lagi yang ngoto aku anak pelintilan ngoto mangata. Oh to. Salah kau kepit ka, ay tam di pandapnaran lagi ang utak katarima ko ang tano. So pira sarasen ka amal ka na kailangan na sudukin gulan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapi akan mi agahad sa may kasala kayo pukitan kasi pula na kepiti meranaw. Ada ang gulab kaso kepito Rasulullah. Api kepitan nga kepito meranaw. Namar gimana na? Ame ka kuan na miya binasagi mo tadi di prasarasen naman. Sabadap ke sagadan rupan. Nah, agi Arafah dia si di pausen na kitab na si Imam Husain si Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia Husain lagi ngam pada karibatan saya lagi ngota. Ya Arafah na adna hudud limitadu Arafah. Kailangan na makasul kau.
Kau di kama kasus lagi tadi limita soal limita dua napa mana Arafah. Nada kama apa al-hajj wa Arafah. Kala na makasud ka sa giyan ko to limitasyon kata tago pa man nakatagong ko Arafah. Sabad na diran may naka na imura ni na mela na sumada kana to na tinami ako matanong sa Arafah. Diran sa kata na siran makasud sa giyan ko to limitado kala na makasud ka sa giyan ko to derpa Arafah. Na kala na main kau to mi pengisip kilebo kita bilbur. Akata sukali dia kata taman aku Arafah. Nah kalian nama asal ko na sigurado. Sabay nagyang utap lisiran si iko ay mananian na qabla ghurub syams. Na ay mapia. Wajib nagyang utap ay mananian na kapliw nga sa Arafah na si iko pa man na ghurub syams kapuli dua lungan. Wabu padala ko isa ay mananian na sumadep sualungan. Gitu isap ke kali jap ke saga dia do di haji na girang paman sa Arafah ada sedep sualungan na pagosiran sa Arafah. Na wajib na kailangan nasi ko kasi sedep walong na yang buka awas sa Arafah. Paman na gitu paman na di kesumu kagi ngo to kaya pag haji. Isap na kali jap ke saga dia akidaw edina kepito no mamara na si ko paman na karontar. Lagi ngo to ko na paman na peruntaran nira. Na syaitan hati na syaitan lagi yang utak sultara dira na miani Syekh Utsaimin rahimahullah na paman lagi yang utak miani roh tira na syaitan peruntaran roh na boto piura pito kapito to sabe de paman na bagi ngaran sa muslim wa annahu inna ma syuri'a li iqamati dzikrillah azza wa jalla auto inna ma sabab sa ayar na kaya pakai sa giang utak karuntar nasab saja mutatadan si Allah Subhanahu wa taala. Walihada kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir ala ithri kulli hasa. Rasulullah na umat sekalian rumuntar na tumakbir Allahu akbar. Allahu akbar. Zikr si Allah Subhanahu wa taala. So tigiran apa man i'tiqadu ma'annahum biramihim al-jimal yarmuna syaitan. Walihada itu tigiran na karibatan utakpit. Nabuto syaitan na pemana bangaro perabahan anamela kan natalumpa sandal na rarangi tepat oh syaitan na rabak ni nagi ang utak peruntaran ya binasa sa giyon susimba ko Allah Subhanahu wa taala kao syaitan to tanabo batang talumpa kumakon sa miya kalelator na pamana irabak sa giyang utak peruntaran oh syaitan ayo itika ita talumpa na di ka syaitan kau to. Ako sa ita pa na Petro, kasura-sura na kuminsan miya ka nalator. Pa man napraba ka nagagiyang utawan. Na ino kinuha na batang ka. Na kalamot pa na nabag matang ka. Allahu Akbar. Allah, mga rumuntar na, tumakbir ka. Kau to. Yuti pa pemikiran rumranaw. Ati na syaitan. Apa man na ay naro peruntaran. Gitu isa mga karibatan na paman ako. Isa pa nakalipatan na lagi yung doa. Kailan na doa ka sa giyang teorya na giyang ta peruntar ka. Sumur ka sa Kaaba na doa ka. So pwede na makaruntar ng pagawa niya din na pwede kuwan. Na kailan na pipikiran sa giyang ta peruntar ka na simba gilap ka to. Kala din nabil ka pagiji. Abis siya mo sisinga Ipikirangan na sikap sa giyang ta zikrullah. Tatadim si ko Allah. Nabaka pa man si sagal bekanto nonon. Ay sana nakalili dap sagal na giyang ta sabad kumamaranaw. Ay mananian na sa usa ko pa kaya so ay manana so kaya di mangdo na din na to ko pa kaya mapamagusay. Mapakatan so pagore niya. Agal mo kaya si iskan sa masa apa mana kapna ay mananian na ibadah. Sabad wana gyud mo tawag Florida. Igi na kesa gyud na ganda. Isa ko mga tungan na kan. Ini ka pidi akong bidin. Sa usas kaniya na lokos. Di po kagagos kaniya to. Tawag Florida kailan na ita ka tawag Florida na ito akhir las mori akong galabakan o hajj na mga tawag Florida. Si ko kambelingan kapetu yan ay manan nasa ngedi na tawag Florida. Kita tungan na kan ada mga tawag Florida. Ino to pakai sir. Anda susyaikhian ay mananian na siari ganian inurop minut ka siari ganian sa kompleto niya nagyang utas simba niya.
Nah kailangan ko tabi-tabi ko mga sheikh. Kagi na simba ni ko Allah nasa mo realungan na mga pamagsiro sa Manisa. Ino mga di pamana minibgay niya minito ni nagyang utaha kuno pagarin yan. Ahakal ka to pagarin asis ka sheikh si kagi uta mga susika ni nagyang uta mga tao. Ino mga di minito na nagyang uta tito. Yang gelap kagyang uta atas tanggungan kasi kuma susikan ka. Kauto. Sabay na miyam sa kurun yung uta tunganing tanah dunia pangatu wa falwida nabot mada orasian. Ay tiga di keparo, nakado beda wilcir, apa tu falwida ka. Beda man buda kuan. Ay ito na wajib berkata minggu lang kasay ino talian lagi piang raw nga. Asir kamu no. Nakada na manggil bekagi yung uta kuan askay ino no tanian. Ay manana naskay pamana sa piang raw lagi yung uta kuan. Nabo man madabudagi kasi siya. Tano dan tahu sama orang na pemaising Manisa. Nakoto. Na tiga benar di waktu fulidi na pa sunat bin nanto nonon. Na kailangan oto muslim. Kailangan makisa niya na ginawa niya. Inuma di pitunin na giya goto atas tangunan si upagarin niya. Kauto. O di na alala kan pinakameto na makigup si kumapedin. Ay sam sa kita loks tadi na gagas kanya bibuktu wafa. Ada mapakala lero. Kauto. Kauto gitu isol gila ni apa na siagi siang samar ya. Isam kali patana kan. Ya sabed apa mana bulabur lagi beli sa Saudi. Ati ka isa kapitan niya daga mismo. Ati gina tigirang lang sa mga tungannya. Ino ka tigim tuwa fulo Peter ya mismo. Ay ito saksi kami sa haja. No tigim tuwa fulo dahil siga tigim mabali sa Madinah. Berarti mabali sa Pilipinas. Berani beli sa Pilipinas. Kasama to nung sabed bago mabali sa kuan gagalbog sa Saudi. Na din nakatuwa fulo dakiran. Ay si siya mabali sa Saudi. Auto. Tano din ano ay tao fulo din nagi timur puri apngel bukan ufagats. Mulai no bali nga sa Pilipinas, mabali nga sa Saudi. Na basta makababali. Ay mananya na sa Makkah. Makaliw ka sa Makkah, Jeddah anta sa Riyadh anta anda kanun sa Saudi. Nakalikan na makatawa fulo kasi muri-puri ay manana kasi ko kamu lingkad kapagawa ka sa Makkah. Gina ni sama resak saja kayak paman namanya pamangusya sa gipan kasi kani dia kesagede nomrano si kudian di kapag haj makaribatan adinyan kain kan uman ragu na kalalayan na kesagede ng mga tao kailangan na yang kota al hajj wa ibadah na titu to bitunitan mabay lagi yang kota piraga to sa pngesun karo na umay lang ba nagito gila pa na pirak ka sa yang kota kapag haj mananya na penelitian Allah SWT tadi mana dia kota pamana kita ni perasa-rasa nama ada nami suka tanu sigini kini bulan Rasulullah SAW ate aku ya nabena subatian na pada tafadhal mashkur. Tanto tua mara gingge kaya paus gingge mga gingge pagaritan saging kana na mga pada mga karibatan si saging kay kapne haji. Ako ya Gin mo mga tao ay mana niyan na may pantay sa gito kapag alina saging mo mga ngaran. Nananam aya pegalin angaran ako yaw naging buto upama kaya ngaran o tao amine haji nasi balbal kay girawan na ngaran nasi balbal o din nanana bubay na si mukindi na pagalin no to si ko ay manan yan na mapiangaran ay imturo nangaran na si Abdullah o din na si Ahmad o din na si Muhammad lagi dito mambubay bubay ay muturo na ngaran na ay mana yan na si Fatima si Aisha na nagiti muturo na ngaran ino kailangan so ay mana yan na mga luks na mas ulyakiran ako ya ipagisigiran wa ta'ala si salungan na mauri so mga watairan na kabetuliran sa mapiangaran karena ubaya mana niya na imbutiuran naging utama mga ngaran ang mga artista, mga ngaran na mga nickname, isap na mga karibatan tanong mga marano o ari ako yaum. Ay mana niya na ngaran na kana si ay mana niya na si Jamil mga ngaran to mapya. Na ay ini betul ka ngaran niya galinga sa ay mana si James. Si ay mana niya na si Ahmad ang ngaran na kana ini betul ka niya galinga sa si Mike, uli na Mike. Na sumapi ang ngaran, na mana niyan, na siyambi, samarat ang ngaran. Na iso to akinang ka, sa katan ng mga Muslim,
asongaran tanu mapia na di tanu sambien sa emananian na marata angaran sa gengay pagaritan na emananian na anin kapos ya gengay ya kateroya. Nama pia tu aku ya, gitu sebab sagian kayak tengah paitan sa dunia naging tayo di prasara sa amal na kailangan na mga ay mananina na para makasigurado tano di tano paman dukaw sa gingo ta prasara sa tano amal tano pula buru lagi hajj kana ba matag dukaw gingo tamang opera na pana prasara sa kapu sa gingo ta kalti mga sa gingo ta pagsun kasi ba pagaj ka na dito may lang ito pinagilan tano ron kana na pinilabag tano to na kailangan sigurado tano paman na may sahay gingo ta paman na terima no Allah gingo to prasara sa tano amal ikasaw sa mga ria gingo ta pakidilay gitu na idagi ang ota kapetugina pemberato ben pagabinasa sa iyang ota kapetugina peso mapensungaran ka na inalin ka buwas sa kapetunga sa kadi para uman katalo na kadi si kadi na kebina ketahuan sa din ke ay manusia na malubay na gitu sa iyang pamana di tanu di parasara sa si mga amal tanu na tanu dan tanu na gitu ay sa mga surot agyan ota katerima Allah si mga amal tanu na gyan goto aniyah mabali ikhlasi ko Allah subhanahu wa ta'ala pula borang isu mata prasarasa nila nagyang uto yan nga panimba ko tamukiran para si ko kapag hajira iya pa man na iya bali panadat ta nagyang kapamang streamer sa inyo at iya kapakisagyan kaya kapag emanan niya na piragawi apa pato mga tunganay tanong sa kaya pag hajira nagkabi pa na lumapay ni sa ingin lagi mana mga streamer ayam mapia nagyang goto pamana mulu nagyang goto hajj tanu alay lagi katero so naman kabu pili bawata adit na dusangka naman to manibera to kana sikap sa airport na kailan na streamer ka nakitaguran nagyang goto pamana ria sa tabi tabu ko diri kigilbo ay tal di panangilaan betanok eman ke kalo iblis nagyang goto amal tanu di tali prasarasayan boleh paman ada belinya na para ay ikidi tanu na ikhlas ya Allah subhanahu wa ta'ala itu sebab sa imananian na insyaallah na sekali mampu na mipatak sujemi di kapal mausay sa kaya mga pida bening asik wagam Islam na insyaallah di kami buklen sa penitan Allah subhanahu wa ta'ala taufikan tanunian aku imananian taufiq tanu lagi yang utama mga pipi amal di tanah di mageluk sa kaya dunia kamu tanah semua realungan saya butuh wisadian ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.